mucunge neza mwumve neza mbereka akantu kihutirwa hano. Uyu munsi mu kiganiro mama wa Dorcas yabajijwe uko yamenyanye na Mike Karangwa na Aimable bashinjwa gutandukanya MRN n'itsinda. Ndagira ngo mwumve uko yashubije. Harimo abo ba Mike Karangwa, harimo abo ba Aimable, abo sinambazi yanababeshyeye rwose. Mwabyumvise yabihakanya rasizora avuga ko atabazi abo bagabo atari yanahura nabo. Ndagira ngo mwitegereze iyi video yafashwe bucece mu ibanga rikomeye na paparazzi w'icyamamare. Murabona Mike Karangwa yambaye umukara, Aimable ishati y'umweru na mama wa ba Dorcas bamwihereranye. Urabibona barimo baganira. Urabibona muri video neza. Itegereze neza hari ruguru ababona barimo barapanga sinzi utwo barimo kuganira babona. Nyuma yaho Mike Karangwa bamubajije nimba ziranye na mama wa Dorcas. Umva uko yasubije. Rwose mama bari abana ntiturahura na rimwe na papa wabo ntiturahura na rimwe. Conclusion mfata hangaha nuko bari barimo bacira umugambi w'ibyo baza kuvuga muri interview bose kuko bavuze ibintu